Ja sam Marica i imam velika podočnjaka. Ja sam Željko i imam velika uha. Ja sam Brankica i imam ožiljak na licu. Moje ime je Laura i jako mi smeta moj nos. Ja sam Tin i moja nesigurnost su moje akne. Ja sam Petra i ne mogu objaviti sliku bez filtera i uređivanja. Bok, slušajte Rajset Kaplice, srednja škola Zlatar o temi stereotipi ljepote na društvenim mrežama. Na TikToku i sličnim društvenim mrežama susrećemo se s brojnim, trenutno popularnim, trendovima vezanima uz izgled i ljepotu. Što su looksmaxing, mogging, sleeper build i femme fatale? Pitali smo naše učenike i nastavnike. Sad sam zabrinuta. Iskreno nemam pojma. Koji to je da ponovim? Looksmaxing je neka aplikacija kojoj se mjeri nečija atraktivnost. To je kad se trudimo ili radimo nekakve stvari ili rutina da bi bolje izgledali. Da si popravi strukturu lica, većinom da dišu pa kroz nos, da im se čeljost isto malo popravi i stavljaju jezik na vrh, na nepce. Mogging je kad se slikaš s nekim i ti si zgodniji od te osobe, pa onda ti njega mogaš. Kad neko ima ljepšu strukturu face od nekoga drugoga i onda ga, ne bi rekao, ponižava, ali bolje izgleda njega. Femme fatale. Fatalna, zanosna žena za kojom se okreću muškarci, koja je u svim medijima. Sleeper build, to je kad kao jesi nabildani, ali baš ne izgleda tako na prvi pogled. To kad si malo bicu gledamo u ogledalu. Upravo o tim trendovima, kao i u vrnutoj slici ljepote na društvenim mrežama, piše naša učenica Jana Parlaj u komentaru za koji je dobila prvu nagradu na natječaju. Razotkri stereotipe o ljepoti u medijima. Pa Jana, što si sve otkrila? Stereotipi ljepote su zapravo kulturni proizvod i društveni konstrukt. Njih ima bezbroj. Koliko kultura, toliko još i više zapravo raznih stereotipa. Ono što je svim stereotipima ljepote zajedničko je to da imaju određene sljedbenike. Bez njih zapravo stereotipa ne bi ni bilo. Problem s stereotipima je taj da zapravo ne možemo nikog uperiti prst koji je baš odredio da budu nas te velike punašne, strogo uzdignute stražnjice učinile sretnima ili baš oni ravni, sky sloped high nosevi i to je zapravo problem. Ti stereotipi se najčešće šire na azijskim zapravo platformama na kojima se i šire i stvaraju neki novi bizarni stereotipi i trendovi. Zapravo stereotip je prekriven u trendu i time se lako dijeli po cijelom svijetu. Isto kako i na primjer neki bizarni azijski trendovi poput onih A4 struka, izbjeljivanje kože kiselinama, omotavanje slušalica oko struka, DIY korzet, čak i ribice ili kovanice u ključnim kostima za dokazivanje mršavosti, tanašnosti. A ne pomaže ni to da smo bombardirani lako dostupnim beauty filterima, odnosno filtrima za uljepšavanje. Dok su naši učenici pred zaslonima, služili se i oni tim filtrima. Ponekad, rijetko. Koristim, ali nikam ne objavljam slike. Ne slikam se baš često, a kad se slikam, tako kako ispadne. Ne, dovoljno sam lijepa i ovako. Pa koristim zato jer su mi lijepi. Ne koristim filtere jer mi ne trebaju. Ne koristim. Mislim da je ono prirodno najbolje. Svoje mišljenje o korištenju filtara za uljepšavanje podijelio je s nama influencer, modni kritičar, te kako piše na njegovom Instagram profilu starletan i male pin-up model, Neven Ciganović. Koristim i filtere i te alate za uređivanje da sebi izgledam na tim fotografijama onako kako ja želim. Svi mi imamo različitu estetiku i svi sebe vidimo drugačije. Svjestan sam i da sam ja možda na nekim fotografijama možda pretjerao u tom uređivanju. Ali nije mi drago da vidim kad cure koje su 12, 14, 15 godina pa ne znam pa se provuku kroz ne znam koliko filtera da su neprepoznatljive. Ona već tada kao tako mlada gubi svoj identitet. Nije tajna da je naš sugovornik imao nekoliko zahvata u svom fizičkom izgledu, te otkriva osuđuju li ga ljudi zbog toga. Ja jednostavno sam bio, od početka sam bio iskren i otvoreno govorio o svim svojim zahvatima. Ljudi su, bez obzira koliko su osuđivali možda to što sam ja radio, opet s druge strane su, cijenili to što sam bio iskren po tom pitanju, sam sve o tome otvoreno govorio. I mislim da treba govoriti o tome. Ja mislim da čak što se tiče ovih koji skrivaju te stvari, u redu mi je i da skrivaju. Ali ako su neke stvari jako očite,
onda mislim da je jako licemjerno skrivati i raditi druge budalama. Zato što ako ti sad jedan dan kako se zove siravan kod daske, drugi dan dođeš kako se zove ne znam, u školu na posao, kako sa velikim cicama, pa ne boš rekao kako se zove, joj bila sam kako se zove na masaži pa su mi narasli. Mislim, to nema smisla. Ili kao jedan dan imaš tanka usta, drugi dan dođeš sa napumpanim ustima i kažeš joj pčela me ubola. Pa nije se pčela ubola. Mislim, mislim da u tom smislu nema, ali ako su to tako neke neznatne promjene, a opet se taj čovjek dobro osjeća, pa mislim zašto? Mislim na njemu je da odluči hoće li to priznati ili ne, ali opet nemaju druge raditi bedasti zbog toga. Trendovi, ideali, stereotipi. Pa primijetila sam da djevojke imaju slične obrve, primijetila sam slične frizurice, da dečki nose mahom markirane patike. Pa iskreno nisam primijetio nikakve trendove. Na primjer lažne trepavice i puno šminkanja. Pa većina ljudi ima fade od muških, kod cura sam na primjer primijetio da se dosta sad više nose jizice, kosa većina ide na kratku kosu, ne znam zašto. I na primjer stopalice po zimi. O tome kako neki ideal u ljepoti postaje stereotip i kako na to utječu mediji pojašnjava nam vodeći hrvatski komunikolog, profesor Danijel Labaš s odjela za komunikologiju pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Kad gledate kroz povijest, svako je povijesno razdoblje imalo nekakve svoje ideale ljepote, a oni su se nažalost uvijek pretvarali u stereotipe. Ti se stereotipi ljepote najčešće vide u medijima. Dakle, mehanizam je vrlo sličan kao i u reklamama. Nešto nam se predstavlja kao poželjno, nešto nam se predstavlja kao dobro. Tako i s idealom ljepote. Netko kaže, savršen si ako nemaš bubuljice, nemaš nekakve aknice, ako nemaš kilu viška, ako ne nosiš naočale, ako si uredno našminkan, posebno za mlade. Za dečke to vrijedi ako si malo bigoreksičan, dakle ako imaš dobre mišiće, ako ideš u teretanu, ako si sportaš, ako imaš dobar bicikl ili dobar auto, ako si već u toj dobi da možeš da vodiš. Dakle, nama se zapravo taj ideal ljepote predstavlja kao nešto poželjno. Mi smo jedinstveni u dobru i u zlu i po tome jesmo li nekome lijepi, a nekome ne tako lijepi. Dakle, i mi sad tu trebamo pronaći jednu ravnotežu iz naše duše i iz odnosa prema sebi samome i samopoštovanja. Ja trebam reći u određenom trenutku, ljudi, ja sam takav kakav jesam, meni je puno važnije biti dobar nego lijep. Kako bismo bolje razumjeli psihološki aspekt vezan uz stereotipe ljepote, pitali smo za savjet našu psihologinju Mariju Vragović. Danas nam je vrlo jasno pokazano ono što je idealno, ono što je socijalno poželjno i to najviše putem društvenih mreža. Mislim, postoje i dobre stvari koje društvene mreže nose sa sobom, naravno, ali ja trenutno vidim samo loše. Zato što ako se vi ne osjećate ugodno u svojoj koži, a pruža vam se na svim mrežama koje koristite nekakva idealna slika, vi ćete razviti i manjak samopouzdanja, nećete se osjećati dobro općenito. Ali onda tu sad vrlo lako možete doći do nekih puno težih stanja. Jer ako niste zadovoljni sami sa sobom, dolazi onda i do depresije, dolazi do anksioznosti, znači do nekakvih strahova može doći do osjećaja neuspjeha, do problema sa spavanjem. Mi zapravo imamo tu jedan cijeli spektar teškoća mentalnog zdravlja koji se mogu javiti ako se vama servira neka idealna slika koju je gotovo nemoguće dostići. I profesor Labaš i naša psihologinja slažu se oko toga da društvene mreže mogu dobro, ali najčešće loše utjecati na mlade i njihovu sliku o sebi. Stoga je konačno vrijeme da odbacimo stereotipe i lažne medijske prikaze ljepote. Ne postoji ni jedan razlog zašto bi se nešto smatralo boljim ili lošim, samo zato što je tako plasirano u medijima. Zato prigrlite svoje asimetrične dojke, ružičaste stri na nogama, crni madež na podbratku, ožiljke od akni, nevidljivost trbušnih mišića, tanke obrve, špičaste laktove i mala stopala. Jer što je život? Što je ljepota? Slušali ste emisiju Radijske kapljice o stereotipima ljepote, koju su priredili Jana Parlej, Bruno Ponjan, Tamara Rumbak, Luka Matković, Patricija Štefanko, uz mentorstvo nastavnika Krešimira Varge.